Subling giila sa Catholic Mass Media Awards ang pipila ka mga programa o coverage sa GMA Network. Lakip na niini ang One Mindanao sa GMA Regional TV na gihatagan og special citation for Best News Program alang sa television category. Best Public Service Program usab ang Kapuso mo Jessica Soho. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Samtang Best Entertainment Program ang The Voice Generations. Best Drama Series ang Lilet Matias Attorney at Law. Ug special citation usab alang sa Best Drama Series ang Magpakailanman. Sa online category, Best News Coverage ang A Constitution Named Freedom, the Interim Charter under Cory Aquino sa GMA News Online. Nakuha usab sa GMA News Online ang Best Investigative Report alang sa Wombs for Rent. Sa radio category usab, ang Best Business News ang DZBB Super Radio Serbisyo Trabaho at Negosyo sa Super Radio DZBB 594. May these awards motivate you to produce more uplifting content and pursue more projects that will spread the good news of God's love for humanity. Hindi man naguba ang water pump